Menteri Rangba Kajala Konrad K. Sama haka artarik jeliu ulaya kendu ikinong yalam ka kenhun khasi jantia Government Contractor Suppliers Association haying sa jung banyo jing tip kabashay halor kijing kabakia kendu kijing akran bar Menteri Rangba hakani kijing yalang kadai halor ka phang pladap an pensngau shu Menteri ka PHE hakani kijing kendu bar Menteri Rangba kila yo lar penekran bar dua halor ka skim JJM kabala sakut hakibabun kijaka Kajala Nakaliang jo Menteri Rangba ulayat ho hakani ka kunhun baka sorkar jala kalapan yan yaki kam ki jam ki bayade bar ka skim JJM kat kum ki jing betha bar ki kendon balabu ka sorkar India. Henry nakaliang ka sorkar jala kampat la ban penbiang yaki report bar yaki kot kisla ki bayade bar ka jing pentre kam yakani ka skim. Menteri Rangba ulayat ho ru ba haka khatway tarik jeliu kandan ka jingelang ki Menteri Rangba jong ki jala hanong ba New Delhi bat ula kular banekran yakani ka JJM bat Menteri Sorkar India uba pet yakani ka kam uba FD Ramsey Vice President kani ka senjuk haba krancha kilar pathai kubor ulayat ho uba ka jingakran kalong bet halor ki kam ki bede ber ka skim JJM hadu menta ula ong ka sorkar kam syam pelat yaki bil bagi kontraktor kiladap trei bat kani kalabu ya baro ki badon kti ha ka jing pentre kam ka skim JJM ha ki jing bat ki jing so sat ki bajur ula ong ka sorkar India kala menjur ban pendap ya ka skim JJM bat ka pisa ka basa kan sasi udap kumbade ban long uba ramsit ula ong ru ka JJM 1 ka dei ban kut haus 6,000 arpusau bat nakaliang ki kontraktor kem syam lala ban pendap lut ya ki kam ki jam kumta ka sorkar kala kerpat na ka sorkar India ban penjelan di kapor ban pendap ya kani ka skim dang shen ka sorkar India kala menjur bat ansa penbut sadaka JJM 2 shen ni kini kijing bagi kontraktor JJM ki akandu ansa wenglut ha ka jingalang ke Menteri Rangba Hadelhi Lakshmi Lenti Nakalian jong kasih jong dia Government Contractor Supplier Association ke jadi keren pada usiam ke dehi keju adin bangila mana kene ngedang syu tiyo kepala dap ini artiyo yang ngedang yo kendu ya minister PHC dan ta bring liyo ban kendu sentan ban yo chief minister pada orang pojini alor kene keju ya keju ni contractors ke baterai ke ya JJM dan namar nakalian jo chief minister ro itu ini ba namar begitu bon palat kita ki guideline kepada ministry apa ban ndap hadu ta kalong bagian patla ban ndap ya kini ki kot kesla ke ba nakalian jo ka ministry apa ke ba kumulong presiden ini ba nakalian jo chief minister ni so kemen ba wong ba sa thaulat no kan balai nakalian jo ka state fund bat kini ru un sia grand badu minister peci bagi officer kumno bikin le bagi rap ke kontraktor nomor ba bun kontraktor kumba kilate bakani ga JJM kala pending di bil kemut kala selamba te artat nang daru mi dokumen ro wong ba kharwai terik jong ne bunai jun kandon ga meeting jong brok khot jong chief minister nomor kandon ga niti ayok apo Delhi kharwai terik jong ta bunai te namta kan niro un sa pensno sendan jo prime minister ke juye jo kontraktor haba halor kan ga JJM scheme ki central scheme nomor kala don lupa ka guideline ki nagini ki ba sponsor ki scheme te imla ban ong henry ka state scheme te yila ong ni bayan sapik nang smart rekat baru ludi minister ba kumno wan le nang smart ba kan jia kum kata itu pikirli kita ke guideline yang beda bukan JJM ke kadau ke kita ke guideline di bolong di bawah sat kalau mentah jadi ini nomor ba Ahmad Jongti ke bawah ke beli kilayo jadi ke bawah ke bawah Kamadian beli sahabat ka nomor ba ka kumtu bangilong ba ka JJM 1 mak bang kan kut no osnam arpusau de kata ke jimbu deadline jong ke sarkar India ke ba nakalian bobun ke kontraktor ini ke empat yala ban trai tu por nomor kum ngalong na ki daw ba ke jingyo slam ye ka work order tenang taru ke jing pentut jong kamariang te ke jing bomla ban pendep te nakalian jong ke state ke lapan jing bet badang la na ban ka continue ye ke scheme te nakalian jong ga ministry ke ai kata ka juba boong bala ban continue te rei pede kalong ba krampelai chu ya ke pisa kumtu de ki snam baka khandon chu kono no ke ji kren te rei pede dang gini ki benai bala dap hanu financial year pi kan mau baka dang don ketu ga gajing menjur biang na kabinet
jongga sarkar India ban ong ban continue pat saka JJM2 kenmar kata taka JJM2 menta ke ba niki bil ke ba kimpat dep ban siuru kin siuno hakata ke JJM2 bagin hapno JJM2 na kata kadau ki bun kita dikot ke ba bun ke ba nagaliang ke jongi nyemla su ban soto hiro te kalong batang ki office ki bade ki officer consent ki la ba ban batai kita ki guidelines ki bagi ai hadu ba nakawai ki penbun CM badan buram jangi i kontrak ke sang ma belong i chief minister jong kam dia jangi dagawai ke sur dagawai ke jimut ni wan kan kendoi nak bata ke pending bill jong ke JJM alis nang taru ki pun ki problem bi kendo haga ni ka association jangi ka kasih jantia government and contractor supplier association nak terkadang ngi bani kendo i ba yitho i belajar haga association jangi nak banta ki la long ki ba ki pending jangi ka long aslam nak terkadang ngi bansi bani kendo i ngila ai ki mo mardom ilai kulari ba inwalat haga tergadur ban penuan odaka state fund dekat pagila ban yo nang taru iong susu ingi mai ko ingi mai nang ban kata meeting in sepulang sportly baru ke chief minister badan hal ke jang state namar kita ngipun ki kriteria hakanika central scheme ngomong mata naga terkenal ke session tepat ke session meeting kenang bakabil ke JJM jong kontraktor yang lain no haga terkepuas anda ke session ke chief minister kini sol kita ke problem kenang bagan lagi kita kabil hirung ibu haga tinggal memo dia lang jika dibil kau bagila regular siam jangan kata kasi I like it 5%